out of pocket ekyo mwana agotumia kumenya skuru gurendagera na gwakanese nyumba akomenya. Egento kende abana nkoye kubali chi constituency bursaries and even county government bursaries. Ekyo applications chirororo n'ababunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana Honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba. Egende getangania tabiri nga mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba go ikawe bursary in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kose obakirisi migutras kinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Uyake gimana inde mwancho murigiriria bw'igitasini kia Getembe TV cyabutukire kitariki 3 igoreye cinsa ikomi cyabona maragoba ritgirigaria jomosi kitariki 25 na ibiro mutinyi 12 goso mutinyi wo mwerio asomwa koyega bwikiri 25 cinga kinande twikira SMS yekionga tokomanya mayakoro imenesko yorogongoro gusi njamuna botambe ngongoro kwa Catherine Nyabuga Vanessa Nyabuke korasomo na bwimanyiriyo na bwo kuri studio kabere Kevin Ongeri nera kana kebuna chibichechi na baiga mariogi goikira chira senchira ere yobo kana ikaranso ke obena intu ko moire tukomanyia amaya gose togo chuteri aigati ari rarachko gochira ase obo ikirano chikoraga chinsa ibere na baigo chinsa yecho botko bwarero minto Matilda obaigo na togo chaka mu bishop we dahusisi akisi right Reverend Joseph Mairura okemwa nigo hagendere kuganiria omugusi wensi amaya Yesu guko na baigo mwako moya omuya 2026 okwana nigetasini keiga Mairura niga kwaniro bochero bonane bo mwaka 2027 na kubori abantu bagendere kwenekia omorembe na boigo boteru na mono chinga kitogo chigoswa siasa chintindi ase boigo abori abantu kogendera gosaba omorembe na boigo boteru chinga ki obochori obuboreke. But more especially on this day, I pray that people may be less aggressive and love one another. The question of love is in the very birth of Jesus Christ. That is God's love shown among us. And as we go ahead, maybe the country may face difficult times, but we'll be able to handle it. Because politics brings other things in our lives. But be firm from your home, be peaceful from your home, and you can share peace with others. And we want our children also to live in peace and have peace as their guiding principle. And I wish you a Merry Christmas to everybody.
unenchera ya moyo goting'io borendi hase chinsemo imeye bunge ya West Mugirango anene mono kera matuko atigaira noka eri omwaka oyeiga oche gwa kansini ike kure getindi kia bwatokire anene mono gochi ase abanyene chipara nabo iga bagenda chipigipigi buna nigo oyora ache ko buna richi ko anene mono dio gokora obonjire gose biashara goitani achinsa isana cha butuko arache kwimukirwa egetambukiro egetindi kierichi. Sasa kama utapatikana na askari usiku, wewe mtu wa bodaboda, saa 5 ya usiku, saa 6 ya usiku, saa 7, utatuambia wewe ulikuwa na nia gani na ulikuwa unaenda wapi na ni kina nani hawa umebeba na unawapeleka wapi. Unless kuna emergency, mtu anapeleka hospitali, lakini lazima ujitambulishe. Watu wa bar, all bars must close at 11. Na machiefs wetu, OCS Nyamaia, these bars within your area of jurisdiction must close at 11. Anybody who will operate after 11, that person must be arrested because amevunja sheria. Lakini kama yako ni wines and spirits, saa 2 kamili umefunga, sitawaficha. Tafadhali chukua kazi yako na ushikilie kazi yako. Na hata kama tumetuma jina yako Nairobi na tukikuja ground tuone ya kwamba wewe ufanyi kazi vizuri, wewe ndio unapika pombe, wewe ndio unalewa, wewe ndio unachukua pesa kutoka hao watu wenye wanapika pombe, hiyo pesa utapata, tutatoa jina lako. Because we are talking about honesty, integrity. You must be honest. Sasa kama wewe ni mzee na kwako ndio iko na pombe zaidi, hiyo kijiji chako ndio iko na pombe zaidi, sasa uniambie kwa nini nikuweke kwa hiyo payroll? Mwaziri omonene Muske Musalia Mudavadi nigachakire mujadala na nemono okoro ekirengerero kiaye kiogo chenche katiba yo mwaka 2010 bosi bobochorio bonene bo mwaka 2027 okona Mudavadi nigatebire gochenche we katiba iyo nigokora beki amangana boronge na boigo nigokora sansurane gose kora akore emechando ye chimbebe chinsemo ase boiga kwanire omubaro bw'abantu gose census okoreke eri gokora omochando orache bocha bosi obobochori bo mwaka 2027. Without fear of contradiction, that there is an imperative need for a constitutional review 15 years after the promulgation of the 2010 Katiba. As your leader and son, I must speak the truth about a looming constitutional storm. As a country, we are staring at a massive legal crisis where the 2027 election could be nullified before it even begins. Our 2010 Constitution demands boundaries review every 8 to 12 years. Our deadline was March 6, 2024. We have passed it. We are now in a period of constitutional non-compliance. Here is the catch. You cannot have a boundary review without a valid national census. The 2019 census was nullified in 3 counties, namely Mandera, Wajir, and Garissa. The court ordered a mini census for the 3 counties to be conducted by January 2026, yani mwezi guza. So, here are the issues.
The census deadlock here is that a patchwork census mixing 2019 data with 2026 data is a legal impossibility. There will be no valid population data. Therefore, it means that no valid boundaries, and subsequently, no valid boundaries mean no valid election. Notably, the structural benchmark bottlenecks is that our population has exploded, yet we are trapped in Article 89(4) of the Constitution that limited us to 290 constituencies only. Without a constitutional amendment, the IBC cannot give high growth areas Mwaziri w'uburendi bw'ime Homusika Onesmus Kipchumba Murkomen akwanere uburendi anamono orogongo rwa Kiriovare kose ekaunti ya Elgeyo Marakwet kwana shinga kiasangito mulega wa boxing n'abantu bense moya Embobut egotoka Elgeyo Marakwet East ekaunti ya Elgeyo Marakwet Murkomen baborete bagendera kwenda na chibunduki bunenchira yemo yoko serikali moyo boko gendera kubakorera magendera. Nataka nishukuru sana watu wa Embobut, watu wa Marakwet East na watu wa Elgeyo Marakwet County kwa sababu umeshirikiana na sisi kumaliza mambo ya uhalifu katika Kerio Valley counties na hii region yote. Nasema asanteni sana. Ile kazi ya askari wetu wamefanya hainge succeed kama wananchi hawangekuwa katikati. Nyinyi ndio mmetoa ujumbe, nyinyi ndio mmetoa habari, nyinyi mmekata kauli na mliamua kwa kauli moja kwamba hamtaki bunduki tena igilie katikati ya wananchi. And we are very happy. Jana nimekuwa Kolowo, nimepata habari ya watu kutoka Keuko yote, watu wanakula Christmas, ng'ombe hakuna mtu anafuata, ng'ombe inakula Christmas kwa amani. Kama sio zamani, bunduki inalia kila mahali, hata ng'ombe inashangaa haiwezi shiba. Kwa hivyo mimi nataka kusema asanteni sana. Kama waziri wenu wa usalama nimefurahi sana kwa sababu mmefanya kazi yangu ikuwe rahisi. Na I want to thank watu wa Marakwet Aswa kwa sababu mimi nilikuja mwenyewe nilipofanywa kuwa waziri, nikasema wacha nianzie nyumbani. Nikakuja kuwaomba nyinyi kwa heshima kwamba mnipatie support. Mkitoa hii bunduki, majirani watajua kwamba we are serious na kila mtu ataanza kutoa bunduki. Sasa hapa tulitoa bunduki karibu 400. Huko Baringo, Tiatich na sehemu za Baringo wametoa 535. West Pokot wamefikia, hatujawafikia zaidi lakini wamefika 100. Tunasonga, nyinyi mtaona habari by mwezi wa 6 next year. Bunduki yenye itatoka hii Kerio Valley hata itashtua nyinyi kwa sababu hamkuwa mnajua bunduki iko kiasi hiyo. So tunasonga, tunaenda mahali inaitwa huko nini Pokot Central, tunaingia Kainuk, tunasukuma, tutaosha Kenya mpaka hii Kenya itakuwa ni Kenya yenye iko na maendeleo, sio mambo yenye bunduki inaweza kuishi. Na tunalete permanent training ground ya polisi badala ya kwenda Kiganjo penye ni mahali nzuri. Tumeleta sasa, rais ameniambia, hata aliniambia jana jioni kwamba niende sasa kufanya baraza huko Baringo, kufanya baraza Marakwet na Pokot. Walete shamba mwaka kesho tuanze training college ya police na ya army kwa hii Kerio Valley. Wancha murigiria ingwani yoyo moske murkomenere gochigotokera mwere wekionga chinsa ikumya senchira yobenga mwere korendi hayine gatiyari harachiko gochira senchira eri yobekiranu ibere na boigo inyache botko bwarera na yominto Matilda boigo nchengoro kwa Catherine Nyaboga Vanessa Nyaboga kroso muna wimanyiriro Kevin Ongeri Kristo dia kabere nera kwande kyabona chibichechi na boiga Mario Gingo ikirachira senchira yobekiranu twaro buriro borobyo na boigo gendra gochingire mirobire ya Getembe TV era gochira sembe asomorogo wobono bye bye tomurane ritkure akyo.
esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeli bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeli bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeli bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwegeli bale Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design ase Hospitality and Tourism nkwegeli bale Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production. Asa Maria Ngorogu James Barari Nyakundi e principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College eye gotoka Alimongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school ya class 8 gose form 4 batagiye universities acha teyo babere isiko ekiagara boniga ase Kitutu Masaba ntobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship nkwaye bali loan cyo gosoma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana nkwaye wale kiri tutokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia ko menye school gulendagera na gwakane se nyumba komenya egento kende abana nkwaye bali constituency bursaries and even county government bursaries ejio applications chirororo naba bunge unabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba egende Tanganyika tabiri ngo mwana ndo gwense gocha Kitutu Masaba wekagwe bursary in full inta abana baito January intake negendereta abana bali bakoso school January mwakaribishwe togendereta na intake na application sinchigendereta asamange nabo okubatalira ase skuru yiga kose obakirisi migweterasi kinamba cyabo 0743480999 kose 0782490068. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusega sigireme chando ao ya maroire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwere yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyiko yarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitariga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyumu cyubo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu cyase nambye na tambi ngasawo yuko saboyo mo anye ndobo moyo munako batebi nziko batebi omurare timba so chimi ndo mo kwija maria ya tonko be kanga ekene enyagitari yeye yankonya sana yani batenya sana ngambia mukirege amen digama na kwa ile operation mara gatatu okurono lakini leo nda wake wow na wakotomera omupisa lakini leo na tumaso tiende bwana ekekerekia soko enda tambe kanyago tare digama na kwa ile operation kwa nongo chama
Daga mwana sani mau kumani ko relax. Ko stay ko kora. Bueno, kanya ko ba no, na yo ba ko ba tirete. Kanya matega ko na mwana ya ko ya matega rege de pie karimo trogoro. Kanya rate, ngita ali ne na ko. O robo ko eta, o se no ba ko ta batera. Yes. Ai nikamwa nikuja. Neka ba ko mbu tirete mo ba ko. Asamange bakirisi gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatandira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com. Nuga Best, kutanga mbuya.